Nna ke tlile mo radiong ke tlo kgopela thušo. Yeah. Nna ke thomile go thaswa ka 1988 ke ne le 6 years O thwasitše letamolla kae? mo la Stomp. Oh. Nako e o thwasa ga geno be ba agile mo Stomp. O tsere go riegang go kwa ka o ko Stomp. Okay. Mangwana mamaka. All right. So o bo dula ga mmangwane wa mamago. All right. And then wa tsamaya matšatši a makae? 7 days. And then ba se go nyake ba geno? Ke ba laetse ke re nkobela yaka ke mo laetse ka 1988 o 88 o ne le 6 years ke ne le 6 years o ya ka thaswa ko Stompo. So ka be ke gahlana le monga metsi ko Stompo. Aba a ntšea for 7 days ka gare ga metsi. Ga ke tlo tswa ka tšatši la bo 7 ka tswa a mphile mpho go nusha pula, a mphile le go femba, a mphile le koma. Ke tswele ke tshwere dilo tšeo ka mogare ga metsi. Bo thwasa ga mang? Ko mme mmare ke menele siwe. All right. So o ile a hlokofala. All right. A go laele wa mo laela re o sa ya go phetha just moya. Ke ra wa ya ka metsi in 7 days. Yes. Okay. And then wa re go wa o swere ko. Wa o swere pula. And then wa go rogela ka ile tsona. Ka go rogela ona ka mo thaza ke ke sike go roga. O ne le dineo tše di fapaneng mo go wena. O hloka go paka semoya sa gago se bie ga botse. Koma o e fa ke bakgalabe ba genu yeo e tlo tswa ge dikoma di be di tswa ka gae. Akere? And then pula ke neo ye wena o be le go le yona. Akere? And then go femba go nka no re ke neo a ke nape ke go tseba kudu go femba ke nyake go hlalosa go tsenelela nka bolela bošaedi.